Vanoi gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha thado juni sim somne ni Thursday ni khuin zong jingka thu so ngai ki do hite thu so ngai taw hite zani juni sim somle khan Wednesday ni huchon pu aron kip gen spokesperson UPF chunga ahilo lam ta ango na hakibul khum chunga Committee on Tribal Unity don butnan pevin United People's Front UPF zomia talks palai talks delegate ketho zomi en pu aron kip gen UPF spokesperson in public support amu poitia Phongdoh an chunga Committee on Tribal Unity in pomosa anau thu ho Phongdoh vin chichi ngona abol ho chu sim thu bulebal neilo ki heb lamwai na hi bovin tulai ta ki khentel na ding khat a hi tin zong pomosa anau thu ho Phongdoh vin Committee on Tribal Unity in hilchet na phabe man piu vi pu aron kip gen hi UPF spokesperson hi na banin Kuki National Front KNF General Secretary hin KNF President pu SC Thangboy lam kai in Kuki National Front in Kangpo pia vai pu vin adi amun poimota National Highway 2 lampi ato phau vin CSO ho Village Volunteer hole public ho to sotna changjing vin sule pu aron kip gen hi apan na organization in phatain anung thup jing vetin jong Committee on Tribal Unity in Phongdoh a sule ZRA hole Calvin A ki buinaw thu ho a ketho zomi in pu aron kip gen cho ahilo lam te in hin min phau vi Calvin H in ZRA adha hlanungin keno noya hitan suchi Calvin H to akiboy na ho ZRA le keno ho amaho ki ka thu hitan KNF le pu aron kip gen role imachaum poitin zong Committee on Tribal Unity hon ahin Phongdoh taw vi sule United People's Front UPF kipun khom na collective platform khat hin banin nam khat community khat hi lo le faction khat lit na hi pui member khat in achang si a adang ho panlan ho chu thula lova amo koi thene ding tha nei pui chutia mi pi ho masang ona ki bol ho chun thil tam ta asu se ding Government of India asu lambai beb ding hitin zong Committee on Tribal Unity hon hin Phongdoh taw vi ke tho zo mi to UPF songa panmun nei ho zo sin UPF member hon apan la na ho ato do ho zo siu chu akiza bol pi tu chen ding vin Committee on Tribal Unity ngen zong na bol vin United People's Front UPF songa Sdsa ho cho platform danga sejolovin United People's Front ama ho songa asei tu zo na ding vin zong Committee on Tribal Unity nan het sa taw vi puaron kip gen chunga ta asan lel na thu ki sei na chungchang ho cho thula lo hi bovin kangpo pi mi pi ho zo sin pu aron kip gen le Kuki National Front vai pu na ka tu so do vin kadin pi cha kheu vetin Committee on Tribal Unity hon hin Phongdoh vi sule lam kai ho zo si piling ta cha lo wa khat le khat ki za bol tu chi a machal na dinga pan ala chi na ding vin Committee on Tribal Unity hon ngen zong na bol vi India dan pi article 239 en no ya Kuki ti adinga Union Territory with Legislature simdo na dinga sulam vai na ding su nong kai na dinga koiman pan la pu te tin zong Committee on Tribal Unity hon ngen zong na bol vi Senapati Students Association Sdsa hon zani juni sim som lekhat Wednesday ni khutun tu phun khat in sodo vin Senapati District SP le Senapati District Additional SP Law and Order chunga non cooperation an Phongdoh taw vi Senapati District Students Association hon Senapati District SP le Additional SP Law and Order transfer bol hin adinga government hinga nidan somli liget sungphat an tipi utso government in nasa akoi pi lo naw chunga Senapati District Students Association in suchi thupun chu hin bol hidan zong Phongdoh vi Senapati District Students Association hon non cooperation a Phongdoh to khon chun Milong CSO hole mi pi ho sule midang dang ho zo si koiman aki thu khom pi lo ding ole thil chum chum ama mi mal hen lang official hijing zong le ki sam kai na ima cha nei pi lo hil ding vin Senapati District Students Association hon mi pi ho thuan pi taw vi Sdsa hon Senapati mona chamdila ki pin aki bol na a ato diwalom ho phata an to do zo lo naw chunga hi chi thulu na hi ki sim hi tin zong Sdsa hon hin Phongdoh vi hi chi police officer te ni ji a district sunga law and order ki su ki a thu se la se thuna thilphalo aso a hi le Senapati District Students Association in mo ki polo ding hi tin zong Sdsa hon hin Phongdoh taw vi Senapati District mi pi hon hi chi officer te ni chunga vet dan le ta san lel na tam ta ani hi ta jin amani personal safety le damle bina na hlonding chungchang thua Senapati District Students Association in mo ki polo ding hi tin zong Phongdoh vi hichi officer te ni apan mun thona khuna akila do alova
transfer akibol ka asia ichi thupi hi chi thajing ding hin chuti hi chun Senapati District Students Association in mabana thu adi abol hinading justice bol hinadinga mabana na to ongki chi thla pia hi le mipi ho tong do dinga ki usadiam chi na dingule limgi atsa chi na ding vin an het sa taw vi Manipur State sunga popular government ki sim do tingle KNO oblique UPF fon MLA atun do hovin minister post atu na ding chun panala jing vetin sanga express kiti maintain newspaper khadin in so do v popular government ki sim do tingle KNO oblique UPF fon MLA recommendable ho cho minister lalu de hin ding thu omji chun amo sunga ki boina umhidanin jong chuchi thuso chun in Phongdoh vin ahila lang khada suspension of operation SO noya umlo kuki nam sipai non SO group hon kuki mele hogi na hin bolovin kuki mele ho minister akila lut ho cho aina lo ho ki hal pi ding hitin gi na hin bolvetin zong chuchi thuso ki muchun hin Phongdoh vin chule popular government sim do na dinga kuki ho sunga ki hethim tu na omjing phang chun SO group hole non SO group ho ki ka ki hethim tu lo na ho ping do hidanin zong Phongdoh vi chuchi chungchang thu achun SO group hole kuki CSO ho kuki mele hon meeting anani khom jing vetin jong chuchi thuso ki muchun Phongdoh vi izemtia kuki mele ho chu government tha sim do na panala uwa hi le mele ho chun ama gam sunga highway hondo na ringa pan na sata a aladi hidanin jong chuchi maintain newspaper chun Phongdoh vi chule KNO le UPF fin phaisam to kinai namuna SO designated camp ho camp group chun do hiding anop nau Phongdoh vetin jong chuchi thuso ki muchun in Phongdoh vi himen gam sungam ho thi thing noi mi hon jani ma sa Tuesday ni khuchun avelin Israel gam sung cho ballistic missile ho in an bulu ki vin ahin la Israel sipai hon chuchi missile ho cho wan chung langa an kap thla pi vin chuchi missile hal ho lei chung ong ki la ho chun thillo phabem su se do hidan jong Phongdoh vi central Israel gam sunga chun warning siren khung chengin an yin sa vin Jerusalem gam kai le Judea gam kai mun phabeb chule Israel noilang gam kai sunga ballistic missile ongki kap do ji chun siren satain an suging vi imen gam sunga kona chuchi missile ongki kap do ho kona ki ven dingin Israel government in mipi ho thu an pe masawin abani mipi ho so sa na ding wa mun bidai ho bel the che na ding vin government in siren an suging vi Israel government noya minister ni Benjivir to Smodrich sunga gamdang ho dia United Kingdom Canada Norway New Zealand le Australia hon gotna sanctions apun kumnau chunga United States government in pamosa nau thu Phongdoh vin chuchi sanctions ki bolji a United States in Israel Hamas ki ka ceasefire him kham boldo teding le galetul ji akiman ho thado na ding chule galetul su be na dinga United States in apan la no ho cho nong khai di loading hitin zong United States in Phongdoh vi Hamas sinoi mi ho hi terrorist hiwin thingnoi mi di ta hiwin chule gaza chub gam sunga cheng gaza mi pi hon chamdila hin ko man deu cho Hamas sinoi mi hon adal jing win chuti hi je chun United States in ka partner gam ho kloi ho hinga ka seino mu cho melma di ta ko hi chu simil pu te tin United States in chuchi partner ho hinga ngen zong na boluvin chule Israel minister te ni chunga sanction sa phun khomu cho ala do na ding win United States government in ngen zong na bolu vi thuso chanin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin ni khopa